Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare mutton curry in my authentic style, according to me. ꯑꯩꯅ ꯍꯩꯖꯕꯒꯗꯣ ꯊꯣꯡꯗꯧꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯗ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯎꯔꯦꯕ ꯑꯥꯏꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯡꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯡꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯀꯣ ꯑꯁꯊꯥꯎꯁꯦ ꯍꯩꯕꯤꯔꯅꯤ ꯊꯥꯎ ꯇꯧꯔ ꯊꯣꯡꯒꯦ Thau saba ngairiko. Most of the time I used to prepare in aluminium say thong banebako. Koigi aluminium gi konda ado it used to get burned. Stick tawshallaga loi leiba kasallaga adudugi aina si thongdoine sigi tomato se horen oina thakadoine sida loi leireko. Thongbagi si yaudragadi manam khara nameba. ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯊꯣꯡꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤꯠ ꯃꯁꯥꯂꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ MDHꯀꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯃꯁꯥꯂꯥꯁꯦ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯣꯡꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯤꯟꯖꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯦ ꯄꯨꯔ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯃꯆꯜ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡꯗꯨꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯖꯤꯔꯥ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯖꯤꯔꯥ ꯑꯁꯨꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯖꯤꯔꯥ ꯁꯨꯗꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯥꯎ ꯁꯥꯔꯛꯑꯦ बड़ी इलायची दगी काला मिर्ची उवा मयाम से हपचन जरगे मचल मीट मसाला मीट मसाला जे मखल नि सुइको सिजने इंजांग खुदी मक्का हापद चिकिट तौदे सिजना थुमी थुमला तवे आई ओइनादि दुदना सिना मक्का हापनी अगर आप लोग को मीट करी का कलर अच्छा दिखना चाहिए तो शुरू पे ना आपको ये मिर्ची पाउडर पहले से डाल के मिर्ची पाउडर और क्या हल्दी कभी कभी मैं शुरू पे डालते हैं ये
लेकिन आज तो बाद में डाल के दिखाऊंगा। सीना कलर फजबनीबा तू मम्बईला फजना कनो तौद्रे यामगिद्रे मोरोक से खितंग हापके अदुगा सिगी मीट मसाला से खितंग हापचनग्रगे हुजे यामना हापुगे हो मरुई से कारेको अदुदी मीट सिंगसे हापगे ननाव तोंगनिरा कुकर थोंगसु कुकर कामोइको सिजे सासे सिदी पेले दिना कुकर कामोय तू Các thông bí ngay bì yêu nanaw yenge nanaw kada nanaw to hay nanaw to hay nanaw lung shito biro chupiro chupo toro I love you toro I love you nanaw toro kape nanaw do yonare shukamo yonare shukame duga sise horen kitang munchale haibido ngawbodo ngahaktang lerekan do ina thaage sise duga alu kitang ama hapke alu ama khatang sa se yame bako cha dawna mi ani khaktane chaning re duisu nahan dagi sum ngang dagi thambado nungaitraba mas khumje sumaina oina kuppa ko in thambiroba meise dum haida thambake khara hobada happy ga dawni ko final na te ko sisina kitang chana khangna chang ama khangna ko kitang happy ro yo happy ga no loina di ai machu hapja gare machu hape duga huji khame asin base sa se masa tasanaba टमाटर से हापगे अमो सी कुकर दा थोंबसिना ने कनो तौदेबा कासनदेबा हावबुदी अमगुदा थोंबना हावबा सिसिना हवाई कनो दा नागालैंड दा लेरिङैदा कुकर दा थोंबा खुत्ताबिदा कामदबिदा कुइनदी थोंगदौबको मासे हादि सी कनो बोनलेस ओइदेबा सिसे लाइट हापतबको सिना कनो तौदे किचन गार्डन दा होबा मरैबा फदिगोम से ngasidi sangarage pamuyi hektupa amakhat hingi mayang na napi jangali patani ne loi hektok pirame ba sire do amatan ga heke do sina tuningko yengo hingsang se te di yeng halaroi ke hingsang se
ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯋꯥꯐꯗꯤ ꯁꯥ ꯃꯔꯣꯏꯁꯦ ꯕꯔꯃꯥ ꯙꯅꯤꯌꯥ. Naga means they used to call Burma dhania. As I told you before, I always put ngari fermented fish in any meat curry, even fish also. In fish curry also. So ngari thakpasinane ko magi manam gumba akoida hainadaba singdo irritate oiba singdo adudo kokhalle ko. Duna yam thakadaw nate only 1-2 piece admaina ko. Okay. Diyan lahat meron. Murok sa yam sa halaga. Aduga alu sisi hapsan lagi. Aduga onion khara le masa. Sisi hapsan lagi. Hinga. Mahi nga ano kita hapa ko dun sa hulasan diba. Mahi yawra chado do. Do hanade ba ko ay pasto. Aduga ay so. Aduna khara kita gravy yawra ga ona thongdo do. Thongdo ba. Mahi sa kita hapa din. Sige, kangribo adum thongani ko. Sige, magkung kupsan kage sumaina airtight tawdabida ko. To si thonge ko. Sa kamera di. Final ko rin, loire ko. Sikti na hawak di kong se haaga. Loisya na daw si haaga. Loire ko, sikti pung loy. Burma dhania su thakre loinamak. Horen amok yung hanjirage.